Welcome to the Educational Camp Come Counseling Session by Enviro Skills Academy, providing 100% international placement. We are offering scholarship to students getting on the spot registration. So please join us on the 8th and 9th of May 2024. School North Liberty Higher Secondary School Jowai Kawai Nagi School Harilum Jaintia Kabajupau Baha Haki Result Matric but HSLC Mentaka Kentiru Haki Result HSSLC Science Stream Arja Arpsau Kabalapan Banah Nega Sngi Daka Embos Kanega School Kalayo Ban Rap Yang Yakanam Lingba Kajingrung Jongki Armut Ki Samla Pule Jongka Haka Thup Top 10 Kini ki arngot ki bala rung haka Thup top 10 ken Thup way baha nong tudu lakyang ubala poya ka kedan 6th position daka ba yo khandai phulai point R% but your highest marks ru haka subject mathematics nang tau Joshua via onan paswan ubala poya ka kedan 7th position daka ba yo khandai R% but your highest marks ru haka English but mathematics haka ba day but kane ka jingwan chakmat na kaliang way baha nong tudu lakyang but Joshua via onan paswan kila ong ning kong ek day ban shania haublay but ban pan ru ka jing start jing shampang na u haka jo kapor day ban shania but nget ru ya ki jing hikai jong kinong hikai nakaliang ki kimi ki pa jong kini ki samla ru kila pen pau ka jing man ka ba kraw ya ka jing ra nam ki khun jong ki kumta ki kentu ya ki wai pat ki long me long pa ba kin long ki nong ai man sim ki nong pen slor ya ki khun ki kiti haka no ka sap ka ba ki don kumba maki ru kila yai don ba hasan da ki khun na ka benta ban ai man sim bat ban pen slor ya ka kam ba bha ba ki le kong dok ngasnya ka brom tak yang blai ko de aging start Pak ini start ibu you kon tak nak duk nak kian macam mana ke talent ko yang blai ini start ibu kan duk be u charge tom hadu kata sacrifice kamong ibu mo record handai mo gibo po siya jing job ka thong ge o ke ha class 10 cepok le chena be ka ye ka competition go em cepok class ba yibu you compete lang yi lok tang wai you man kejak orap juna ka một cái concentration yang bawa hipor kelas 10 tapi yo weekend ni go hajing siap kata ko yi yo le ran rai ko ran ni skor ban yo plan e start the heni por an siang komen do kata the ha yo kan siang wo sket yo plan kata ko kejing start ko MVP di yo sket ka new nan ba kejing job MVP ha ni ko rak ko ram ni kong ni o AP start bat kam jo le ye ka skor ko de motivate ko de hikai ko de pensan wando ye jing ni me ona do tai ni tot sa do kelas 12 em wa ke skor bat ke jing thang ye ole to wa ko wan rak buron ke skor tibu em capacity rak buron ke skor ni bhai te ha si ko yo kelas 10 kan mo wan he kam ra so pan ni ke yo sa yo ge admission yo wa bo ye ke te ka jing kula ko so ko sa wan rak ke buron ke skor dengan sang tho to brai ko jai ni wa ke jing krech tom yo kan churu ko jing krech lam yo gi na hikai wa so ru emersi ni o bari iki bagi bagus support kontrak ka keburamnya bapak Bawro wan gi jing kerku to ne jing maya ne jing yarap ko yamo te dab le jing sa komen ko arwon dab le jing sa komen ko kru tam ne banta wa usar principal sarcha umanui u nongkarchan yo kon nado ko sngi go wan boy o Olai pure tiny tots ni, wat hadok kesngi go wan pan admission ni go namta go olai 11 science ni. Ngakan moi chong ni kami cikan tap, yo egi jing sneng egi jing tu, yo egi jing emen same. Teman go egi jing korku sket, yo sket o egi jing irap yang o kau nong yelam kamu nong pai egi skor, pai kanta mi gino hikai, ku miolen det, kau buram egi jing siamu ko mie dia, henrei Nadon man sim dap de jing siang mo ko kroi ki wi pi gi nai kai wat yum to gi nai kai ku krek ni skor le ku em ngate man sim mo pon ku ko ra ye ko burom yang ga rilom jai tiak yang i we kam jo le nga dap de jing siang mo we em ga jing ngai wa ya ki bi tuan ki khon gi ti yang i ku hadin habot ku dang em ga ni skor ku do e ku do pure cho kamat ngai skem mo da wan ra cho chi ki ke kubor ni ke nam ko burom ko nang bah cho bani ki ni sne ku Jadi dia batai mah keberam yang sekarang ni skor, và you sekarang dari cem dari you ini skor teman ko, the 80% nanti di kualiti yang hanya you walai skor ini, kamu principal cina bahwa wat udah kelak luti gua, kamu no mano, misalnya tuh ini kamu no mano, penhoi ini kena skor yang ada wai, you lupa semat ini lupa bah. Untuk wat kita tak boleh tici bon sebenarnya wat
Waktu sekolah buat senala, kiri sekolah mana ni bukan sama, dok san aja. Orang ni sekolah mana ada nyawa je, nyawa stay. Ente kamu beli barang je berkat, sangat ni sangat remote. Ini baru itu mantap kata responsibility, kata kerjing teknik, kerjing maya yang principal yang kita nak oleh Pak Ibu, lais kemat, Pak lupa lah kata resolusi dengan lewat buat ikut lagi apa ya principal pada mana tinggi klik bahwa yang perempuan ini kemat, jangan cuma dalam tak ada bersyukur, kamu hidup nak kena kamu bagi Pak Ibu je lagi ini, ikut lagi antam ni lagi orang nak kaya mentah. Aku bawa, kita kerja kaya ni buat ikon juga, ini orang ikut nala, tahu lain, lain orang dua yo, lang selang ni naik kaya, selang principal dengan sekolah, yo isu kerja sekali, nampak ke ni ke sorjual, ni nampak ni janjian ni nak kawan suruh ini. Sinyal, pasal komen sinyal mau yang lama pada kerkui siang orang ini nak kayak bagi orang kerjanya orang ini senang las. Ada orang keren, ada orang dapat thought ke news, mulai MBBS. Ni cuaca exam terap kemudian si pau tajan terap le amang sini ada apply le kalau dia besma interest lama ini kayak ada listening IP wah kira udah lagi kedar orang yo kayak mana? Saya mencoba dengan soal ini, bahwa di pasi orang, bahwa kami dah mengenali pas paham roy pas paham, jadi orang itu sen, kau lo ingat apply atau kamu depan yang kerja start dari SKB, kau ada orang boy ini tapi mau yang usah, bahwa motivate ini nado kesini kau gua lain dalam dia. Non betul. Wah, tu kan ni support bukan kami jual lagi nangkai wah, orang kita teaching staff, juga ada Arab ini tak dulu academically, hari orang kita yang juga kami kini. Ingat lagi bagi bagi dok kerja pada sekolah. Tang nyudat dalam laptop ini, anglo nampak BTS, it depends on the result. Kau konkret mostly these 2 years kat boy yung termit sisi yang skor mostly the skor he krai biang ni berkrai dia skor biang ni kai dia skor ini ke last few months before exam to mostly the spend how krai kon besar lah sini to break in the middle untuk mesti itu seniap macam apa belai pan orang yang start kuapi depan dia tu boleh dok ego macam ni arwah ini noi kai atau ladang ni eu batai ki ti lopoi juga thong topoi Habaya kran madu principal jongan ni school u Richard B Uria ule thu banda pedeng ki lai pusan ngot ki khun ya ka HSSLC science stream borok ya paslot arpu khandai ngot ki yo first division hindru ngot pat ha ka second division bat kini ki ar ngot ki belara nam ya ka school ki degi Pule ha ka ni ka school nadu dang ren Ula angru, bosngo diaw kendiat namarba saar ngot ki Samla ki ladu no bandrung ha ka Thup top 10 tang da ki kendiat marks e. Kerja tongi, met woman sin. Bermani ki kena skor ki ki kena ki wa shine aga future ki. Te kerja wa ong ko pen kemen cu yang ani kesni. Wa gini ki argut ki wa yo top 10 ng school yung ihong muslim to ihna gi udah MUI dulu lang kien gi kamu do onga be yung Josh ne onga wa ngedu tai di to wei wanra go gi kemen i kamu ke school nga ka principal wei ngai skema
Ni ke result ke yang kita ke kemen yang kita hikai na do tadi tot do last one. It's a collective effort of the whole school in bringing up or producing students who can perform at this level. Kamu juang hi ke education yang kena untuk du kelas 12 dan dari sedang kena du nak kian ki. Nadu dang MG preschool, baik ku kita tu pergi secondary and higher secondary level. Hos nyau kemeni wa webha manu 6th position holder, kamu di Yobi, di bawah 0.8% ya. Josh ya di bawah 8%, 7th position holder. Kejek kamu himan bro ju hi benur kejek. Sa aku dikena kita jam hau poi juga top 10. Kamtam ga to Fanny Suchiang. The jam hau yo top 10. Duna gas dule marks yo ga 90.2%. Kamu everything happens. The result is even though you don't get to the top 10 doesn't mean that you are not the best, but as a principal, as teachers, we wish she would have been there. But I congratulate her. She got highest mark in maths, 100%, and there are many other students whom I can mention, but I believe time will not permit me to mention all their achievements in my speech. But I congratulate the whole class. They worked as a team. That's what I always remind my students, is work as a team. When you are in a class, help each other. You will come start, you not big take you up tuna. Kenang wara opoy lang ki chatu. We was nyau kemen wa ki wara dia tan lang ki we hado wa yo 100% pass. It's not that I'm after 100% pass. Haga selection, bun ki mem perform ha. Mem so awi la ang wara lagi wis nyau kemen wara pass. So they work as a team. Ki nong hikai ki kena school ki bagi pa, everybody worked as a team and everybody trusted each other. Mem ki jing artin ki nong hikai mem di ki jing artin ki kena school ki bagi pa mem di ki jing artin ni ke management yang ke school we bo ki jing chania ge ki teli telang yang benar mo aga school we i pen poi result ko company te kubor ko kau cegi wasniau ye geni ka warta wa hawa kre chitom berbor ublai yo shop ko we night schema we ki snemo one ki kena kamtam ko na po Giant Hills confidence aga district ko yung pi wanra ay buram yiga district ko yung pi ki yung sem ko yung pi ke sorkar da pembiang go school charger district dukumya kinoy kay dugu krech tom henry utam to chania teli tela kinoy kay yung pi we ginong pelaya school ikwa ay go hatam. So once again congratulations to our students. I'm so proud that you brought such a good result. Kejek kamu kwa oknai pi em lengut kamu yo pi kiwa yo 100% ke maths we ejo kwa Josh Sweat Joshavia yang ikut Josh ni sedang kemen mahawi ke skor tawa buju em yo i ka highest ke English we siau kemen ka highest ke English kamu sedang ta do not liberty we tau Joshavia yo haga state hi ora ko wi the Bonsin he English talk go how your highest, and I'm so happy that a science student could do it. We enjoy por leave house an ikna score kyong I wala ye gani ka exam. Nekte leave house an how can ding what your first division ni. Kate put kemen go igno hikai gi begi pa wa yoro we nrungut yo ki second division. It's a matter of great happiness and pride for the school and the students. That they could all get first division, 29 got first and 6 got second. And this is another year where we have made a landmark and kat niaw mut ko your distinction in English. Kat niaw mut kena your distinction in English.
Chipaungut your distinction gi ke mathematics. Kadwingut your distinction gi ke kasi. Sangut your distinction gi ke physics. Rungut your distinction gi ke chemistry. Wai sangut your distinction gi ke biology. As a principal, I'm satisfied. But as a human being, maybe we would want to get a result which is even better than this in years to come. So I challenge and I encourage all the juniors to look to their seniors and walk in their footsteps. And to end my speech, always stay humble. Trust in God, work hard, and success will be yours.